Pratite jutarnji program televizije Bela Mi. Subota je nešto posle 9 sati. Znate da je ovo vreme rezervisano za Polikliniku Bocokić. Pričamo na mnoge teme i veoma mi je drago što i ovoga jutra mogu da pozdravim našu gošću, dr. Aleksandru Bocokić, specijalistu imunologa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Da odmah mi krenemo onako pravo na temu, što bi se reklo. Ono sa čim se mnogi ljudi susreću kao problem, to je kandida, jel' tako? I nešto što kažu kada jednom uđe u organizam, veoma se teško izbacuje i veoma je teško boriti se. Medicinski se zove kandidijaza, jel' tako? Bolest. Zbog čega se ona javlja i šta je zapravo ta čuvena kandida i zbog koje se zaista veliki broj ljudi pati? Radi se o jednoj gljivičnoj infekciji koja se najčešće javlja sekundarno, odnosno kao oportunistički mikroorganizam. Sad, da bi gledalcima bilo jasno, reći ću samo da se javlja samo onda kad može, odnosno kad su imune snage organizma ugrožene i iz nekih razloga, a razlozi su brojni, reći ću i to. Znači, može da se javi najčešće u vidu infekcije digestivnog trakta ili kod žena se javlja kao vaginalna kandidijaza, kod muškaraca isto može u urogenitalnom traktu, javlja se čak i kod male dece. Znači, naš zadatak je u stvari da ustanovimo zbog čega se ona javila i to je najčešće neki problem sa imunim sistemom. Ti problemi mogu da budu urođeni kada se neko tako rodi, što je retko, ali se dešava i zato je potreban imunolog da ispita da nije neki urođeni deficit imunog sistema. Ono što se pa češće javlja, to je recimo nakon dugotrajne upotrebe antibiotika, desi se da se poremeti flora i dođe do pojave kandide. Zatim može da se desi u nekim težim poremećajima imuniteta, kao što je svima poznata infekcija HIV virusom. Postoji čitav niz blažih virusa koji takođe mogu da naprave problem sa imunitetom i da se onda kandida javi. Javlja se recimo kod ljudi koji boluju od dijabetesa, ali i kod ljudi koji se zbog neke maligne bolesti tretiraju hemioterapijom. Tako da je čitav niz razloga zbog čega se kandida javlja, ali ono što je veoma bitno to je da kod većine ljudi može da bude i posledica stresa, hormonskog disbalansa, ishrane koja je neadekvatna, znači neki sasvim jednostavni razlozi mogu da uzrokuju. Ne mora da bude nešto drastično. Tako je. Kako se dijagnostikuje ona? Da li može putem laboratorijskih nalaza, klasična laboratorija da se utvrdi ili postoje posebne neki... Znači, obično radimo osnovne neke analize da vidimo krvnu sliku, sedimentaciju, šećer. Znači, to su neke stvari od kojih obično krećemo. Zatim može da se radi bris, gde mi možemo da ustanovimo gljivičnu infekciju, bris kože ili sluzokože, ili se radi kultura stolice, pregled stolice na gljivice. To su sve osnovni pregledi, ali ja uvek moram da bih faktički tretirala i lečila kandidijazu, da znam šta je uzrok bolesti. Pa nekada se te analize malo i prošire na analizu imunoglobulina, to je analiza koja spada u imunološke analize, pa analizu nekih drugih bakterija koje mogu da nam poremete floru i izazovu pojavu kandide. Dobro, ali kako, eto, da mi kao laici posumnjamo da je možda kandida u pitanju da tražimo ispitivanje upravo na ovu gljivičnu infekciju? U narodu je poznato da se ova infekcija zove Candida albicans. Ranije su žene govorile belo pranje, znači tu se javljaju te beličaste naslage, mogu da budu na jeziku kod male dece ili sluzokoža urogenitalnog trakta i to je prvi znak, recimo na koži može da se javi takođe. Čim nešto svrbi, peče, nije uobičajeno, vreme je da se jave ljudi lekaru kako bi se krenula sa dijagnostikom, a što je još bitnije i sa lečenjem kandidijaze. Dođe smo i do lečenja. Kako se leči? Da li je zaista tačno to uvreženo mišljenje
da se jednom dođe do toj gljivične infekcije, veoma teško se leči. U suštini može da bude tako ako je zaista jak poremećaj imunog sistema, međutim kod većine ljudi lečenje očekujemo da bude brzo i jednostavno. Postoje i lekovi, ja nekada nisam za tu terapiju dok se ne vidi zašto se javlja i postoji ta potreba da pacijent samo sebi brine, znači da izbaci šećere iz ishrane, da ne pije antibiotike na svoju ruku, da možda malo vežba, da jača samog sebe kako bi uspostavio snagu i jačinu i kako kandida u stvari tu ne bi mogla uopšte da opstane. Uglavnom se sve svodi na imunitet, odnosno sve počinje negde od imuniteta i od toga u kakvom je stanju naš organizam i koliko je sposoban da se brani zapravo od svih infekcija i spoljašnjih faktora. Tako je. Zato većina ljudi koji ima gljivičnu infekciju u suštini treba da se obrati imunologu kako bi se otkrio uzrok i kako bi se taj sistem ceo jačao i da onda se reši posrednim putem u stvari kandida. U vašim laboratorijama se radi i ispitivanje na kandidu, je li tako? Jeste, tako je. Mi tokom ovog meseca, tokom februara, to ću ponoviti, prošli put sam rekla da imamo 10% popusta na sve laboratorijske analize, tako da ljudi mogu da se jave kako bi iskoristili priliku i po nešto boljim cenama uradili te preglede, a takođe sarađujemo i sa svim privatnim osiguravajućim kućama, kao što je Unika osiguranje, Viner, Generali osiguranje i Dunav osiguranje, tako da ljudi mogu i besplatno da priušte sebi te preglede, laboratorijske analize i ostale kliničke preglede. Samo da, eto, nismo možda to rekle, koliko je kandida opasna ako se ne leči? U stvari, šta sve može da napravi u organizmu ukoliko je ne tretiramo, ne obraćamo pažnju i ne lečimo? Pa u suštini neće napraviti ništa toliko strašno. Da, više je problem to prvo što je dovelo do pojave kandide. Ona jeste uporna, smatra se da utiče na stvaranje različitih toksina. Kod dece neki su je povezali sa pojavom razvojnog kašnjenja, znači da deca kasnije pričaju, da imaju puno problema sa kognitivnim sazrevanjem, sa učenjem, sa koncentracijom. Međutim, ono što je bitno to je da zaista ako se ona ne leči nije strašno, ali je strašno da se prvobitni uzrok pojave kandide ne leči. Jasno, jer ona, ako sam ja vas dobro razumela, kandida u stvari može da dođe kao upozorenje da s organizmom nešto zaista nije u redu. A kada već se poremeti taj balans u organizmu i opadne imunni sistem, onda to ne vuče samo kandidu za sobom, već i razna druga oboljenja. Tako podložniji smo raznim drugim oboljenjima. Tako je, čitav niz posledica postoji. Prosto šta god dozvolimo da ima neki hronični tok, znači već ako traje preko mesec i po dana, već je teže i za terapiju, teže za sam organizam da se izbori. Napomenula bih da svima mogu da budu korisni probiotici, to možda je isto interesantno. To je takođe vrsta bakterija, ali jako dobro štiti organizam i pomaže u borbi protiv kandide. Jasno, ali pre svega treba odraditi laboratoriju, posavetovati se sa imunologom, videti u čemu je zapravo problem, šta je uzrok pojavljivanja kandide, pa onda i dejstvovati. Dakle, ukoliko niste skoro radili laboratoriju ili možda imate neki od ovih simptoma o kojima smo evo mi pričale, sve to možete uraditi u Poliklinici laboratorijama Bocokić. Oni se nalaze u ulici Nikoletine Bursaća broj 8 u Durlanu. Telefon je 018 572 795. Sajt www.privatnaklinika.rs. U februaru mesecu 10% popusta za sve laboratorijske nalaze i naravno da podsjetimo korisnike privatnog zdravstvenog osiguranja. Čuli ste sa kojim osiguravajućim kućama Poliklinika Bocokić sarađuje. Ukoliko ste korisnik tog privatnog zdravstvenog osiguranja u Poliklinici Bocok i laboratorijama Bocokić možete sve preglede obaviti besplatno. Hvala vam puno. Mi se vidimo već naredne subote, a mi sada idemo na sportske vesti. Nakon sporta sledi priča o promociji novog broja časopisa Gradina.